Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Kajing Yakob lekai ke belatip kum ke third MBAI India National Muaythai and Mua Boran Championship but ke second India National Pro Am Muaythai Title Belt Championship 2017. Kabala pelong haki sau sengi lenter kabala sedang nadu ka arterik mentau nai wing. Kala kot no anin ke sengi ke santerik unai wing ha ke Indoor Sports Hall jong ke Sport Authority of India. Keberan hapo ke kot jong ke Skol Ba North Eastern Hill University. Ya kene ke lempong la pelong da ke Muaythai Association of Meghalaya. Ya kabala kersan pisa da ke Mua Boran Association of India bat la pelong ya kene ke Jacob ringkat ke jing trelang bat ke International Federation of Muaythai Amateur ringkat ke Tnak Sports and Youth Affairs jong ke Sarkar Jela. Hakane kelempong lawan simenta da arspa sa pongon Nongïalehkai kentok pi kentai bat kisenrang na ki kat khandai teli ki jela jong kari. Hakini ki saus ngilantar Nongïalehkai ki bana kani ki jela ki balayo Takma ki kentop ki nyongon balayo ka Takma Ksiar sangot ki job ya ka Takma Rupa bat uwei ulayo ya ka Takma Rnong. Berjawab nak kini lempung kena je simenta pat ha kejing kop jong ka IFMA World Championship kaban selong nadu ka shipho hadu ka kat khandai terik bna jembang jong usnam aja ka prabanwan ha kan kam jong kari Mexico bat kawai pat kejing kop kadai ka Fisu World University Championship kaban selong nadu ka arpulai hadu ka laipoi terik unai tung jong usnam aja ka prabanwan ha Pattaya jong kari Thailand.